Ele aila basho utukuanga
whaatalofa atu Samoa le atofele o tuna fiafi i sofu mai malo le tatou Luis Cariso ia te whaatalofa atu ai e hea foi masoi o le laulau nei ma peno ma le suna foi le awao moni te whapea atu ai bi ia le atua le se noa lava o ia le fiafi ia le mai foi te mai lo to sefua ia ma le maola foi le fiafi o le inga foi le atua wa o ia lava ia ona ma venga ia na o tatou lava na tau taimi ma tau aso ma tau minu ia o tatou wola o ia ao lava o le tua o ia na te whaasoasoa ina mai o ni lava salamo va mai a o e lava o Iova o leo i umia o matou wola ia e whaatalo fatua ia o na le tua na tu fatua e ngata po lea o e kare si e fia o whaila mau mai whaasalongo fo i ne fiafi talo fatu foi e o tatou tuasina sina tou lava lei o lo faia ia le faiva o talo ma tuina tama whana o Samoa le ngata le nei ministry ia o ministry ma lava o au au na mo le malo le atua whaaftai whaamalo atu ina o tatou matua ia le nofu talo ma tuina atu ia le awhenga luenga foi ia le atua i nau talo whaatalo fatu foi i woma pa anga ina tou malava o lo whapena o na muritai ma fa pena ona au mai mafuta mai tatou kalame le ngata o le asofeleili ma le astofi ia oni foi aso le mai aso ma tatou tifoso le matou te faatalofa atu le suafa malumalo Iesu Keriso le suafa pelepele ia le suafa lea tatou te fai mea i ai ma le agaga faafetai ma le migao ia ma le matau foʻi auao ia lava lea lafio mai ma faatoʻatoina i tatou o ia o tatou e leʻu tagata atoatoa ai o ia lava na fio mai na ia faatoatoa i tatou ia matou te faatalofa atu foʻi o le tofi le atua le gata foʻi o mentoa foʻi o le ministry le aʻoga foʻi ateitia o tea ma fatua Evelyn Australia ia matui o taʻitaʻi nisionisi o tatou ministry e gata o Wellington ia o faapena foʻi Melbourne i Australia seni ia ma isi vaega o le lalolagi o lo faapena ona mafuta mai le fiafi matou te faatalofa atu ia o le foi fiafi ia ua ia foi pokalame faauauina lava i o le Great Commission e matutele i talanoa lai ai mo o tiesi faasoa ma lana o lenei ia o le faapena ona tatou atu i luma o le atua tatalo ia ona tatou faasoa e foʻi lea lenei fiafi lo matou tamaʻalagi faafetaitele lenei avano lelei ua matou maua teiteina mai ai lo maola ma lau o lelei a filimoni faafetaitele lava le atua i avanoa lelei o avanoa tāua o avanoa e matou te le manaʻo ina ia faamaʻimau pe faamaʻamulu ia pe pasi loa i o matou taimi ia ua o le taimi lava ma le mea tupu ai le ala foʻi lea o le matou fiafia lava e alagaina le tala lelei o lou malo o le tupu a o e foʻi o le ou le malo atou talo foʻi le atua lou atunupele o Samoa o oma paaga ia o ai foʻi nisi o lou faapena nisi o atunuu lou faapena na mo le mauina foʻi mauai faatasi mai lelei fiafi matou tuuina atu i matou uma lava ia te oe avea foʻi matou mani apasa o lelei fiafi faalogologo i lau upu pe a faasoaina ia toe faamalosia ai le galue avea ma ampasa aua neʻi solomuli aua neʻi faavaivai aia galue pea mo lou finagalo ma lou malo matou tatalo agaga paia e taʻitaʻi mai oe lenei fiafi i le matou faasoaina o lau upu ia ma le matou faalogo atu foʻi leu musumusuga lelei fiafi tamae foʻi a le viiga ia te oe tumau pea le faatauvaʻi ai matou ona lou suafa Iesu amene 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 ia fai fatoʻale ti mai lau laau po lau telefoni lenei fiafi ia faamālō mafuta mai tolu foʻi lou sa fai malaga foʻi uma le ala ia faafetai lou taliaina ma le tatou pokalame tono lo sa ma lo mo no ia le fiafia na le fiafia faatalofa atu suga le awao suga moni ma lo malaga te longa gasa a patia vo nei aso e fiamu galuega ia o lotu mai lava ia ono le amogola o lelei se fu manuia fo ia suga pengainga ia na wo mo ko ona faatalofa atu fo ia tamandei manu pa ia fo ia Samoa le ngata fo ia wo mo pa anga o tatou pokalame ia le whangararuina fo'i ana i sunga a whengainga so se pata pai taulanga
pai ona mai mo mai ni tuna le fiafi ia so fa na fa pe le na tatu ri ma tatu Paulo Yesu Cristo io ci do fa talo fa tuai e to pai ona fa ta e au mai ni por kanami ia fa talo fa tu ia to pai la wo to fa ni anga fo ia ti ma to io fa mo la va ia ma o se anga stas ia pere so fo Yesu Cristo ia to ia sa pisin ne yaso na i foi fia manga to aro mo perfile mo man ia man tato ri pa o Yesu Cristo o te fa stai fo ia ona mo le amania mai foi o nei tanga te patawa io to mau vai fo ile amanoa ma te fa ta si a so atu mo na tu pele ma stai fo le su ia pasta mai mo nei po karami ma to mo fi ia wa si tamu faina mo na ia nga fo pina na mi er que so suan ai do to na faina ia tau in fa man bia mai le tua ba ta si mai fo ia nga pa ia wa fa ia fuar ni porta ya ri au no na nga pa ia o Yesu ia ai ma bia tene nei tu na ri fa ni ma bia fo ilo fa fo ma sa mo amen yeah to you sa moa le fo la fa fonga fo i polo mai moa ia ta tu kalami e o la wanda fo i lava ia so be sa fola tu ia e mate fi lava malana o la e mate so pe le ta tu kalami o le fa tu ina o le Great Commission ia po le fe au taua tele fi ngalo le tua po o le se fa tu nunga taua il fi ngalo le tua po le misiona lea e whapena o le whanatinati whataua au sunga leo e ke lea ngu vai fo i au kalangoa e ngai si fo i ministry mga e tongu ngai kalesia tara noina o una lea tua ile commandment lava lea Yesu o le Great Commandment po le Great Commission lea ina i whanatinati mai whae i whoringa mai o se mata upu e se whaatau ina tonu o e kalesia ia te au whoilai e nefia whika ke li whasoa o ar kasinga me whoilele peiwa e peiwa wa keringa kalangoa e whoilea ma whasoa e kongo e kalesia ni nei au tūrelei ai pi whoringa mai whoilele leo whaia isi e kalesia e pe o sia nganga le tau fa sa mo le fa pe o fa o le ta o le fai ai pe o le tasi le a ta fa yo ia me ta o le kalesia number 1 o le mission le le Great Commission le na fa tu mina Yesu ile nga tolo na uso ia e misia le kalesia wa le kalesia na mata Yesu le tu ia ile ko inga le commandment le tua ina ia fa pe ona whanatinati tau tene e rau sunga rea awa ka kere fa o aku whalo kere ina o le Great Commission it's pe foi le stop foi le pinga o whangu file mu e kongu se whanapong ai o le mea kaungo wafa o le mea o ni vai mea su ia o le Great Commission o whangu poko ingama mai un kofia ingama whakale inga awa ngi o sisi mea ai pe foi ingama you know ai baba ai foi mo meo o aku nuu manu ile kaimi i yasola o mai kaimi ni ava pe ai na matau fa ku mo se me fi fa tu ina ile area ma le venga ma lo ma le e ye le formula le me formula Great Commandment io nga sa uri sense commission inga ia io nga ru le mission ya before ngba o le nga fa Yesu fa tu langa Yesu me le tono na auso ia pe o le ala e waka ko e fita no ni fiafi si tau to no ka si sumo ia tai mora no basta ia to no no volta o ni mata pu ia sa for me ba o ti tiro ia ile o langa le tau mai Yesu usa e tau ai nga luel tanga tau no baptiso ina so it's a must ele ia tunga tanga lu tau baptiso ona pese step mo fonga le onga kero foi o ngaka e fa longo ro de miracle o manga o lo perform ro de miracle straight away a ta todo lo ia step fonga le ma onga fonga de tau na tatu ia mo
ia ona tatou fai ona io isi tulaga matautia ua e lē mafai ona tatou fai tulaga matautia ai lo se fai atu mai if you want to be supernatural you have to be natural o sala au kikilo koe le tatou tala porta matau pu foi esa manaya ona totelo io tamata le mal vai io lo sai di miracle sai se va venga va haya but ai li saule va venga ia te oe te lo mo na fa lo koina mo na fa lo mo va venga e te li va haya va venga no tatonga pe si dia tu lo tatonga la lo fa lo mo pe fa lo se fe au ke lo ai peta per tala wana ia sura na fai ngai ia toma me ia mu ia tangata e ri va ai fa longa ne no ka longa si vai fokwa o ko ngai me la nga o sala ko sa fe au ko la mo me yesu me o ko la mo tangata you need to tell the gospel to people to be baptized and then the word receive the gift of the Holy Spirit o sala fa longa na ka sana le fa kali kan kan fa lo isi action longa se ba action pe o yo le mela ale mele mana o yesu por mana o le li fa ona ye si le kula kar ko mu lo ka fa no nga lo si fa ka si mo si action mo se que se songa com ali ka pastor ka so to perfect we being so le yo ka o ngi me o ngai yenga i kalesia not many ka ilo isi ko lo langi pa ka kilo fa i kalesia fo i Pacific ia ai ka ba fo i keminga ngai ka ko fo maku ko ia ia back in the days me ka mo mai yo whatever was wa ka sang ka waipe nearly 3,000 years ago ale tulanga le o le o ka ko maku sa le mangu la tu wola ai before nga mai o le mele ka kilo e ma before tata le mangi ke ka o le falongo ia me na o ina Yesu o le mea pe o ka kilo o se ki mo ia have a message ia take the message to the whole world pe o nga o tawina fo ia ona le tura apostolo le to sumatas ia sa ilo sa nga le ka kalonga i se ka biu van on fukasi le ile so ai ka u ke le tatum tau ni fi sunga la wai pe o fa e pi wo fa you know why o fa pa u ya ele fa pe ele anga le crow le loku mari que so le crow le loku o ke ga sa fa lo mo mai ma fa ora ina ya mo mai nga lo to me kale si ai ringa la ki fa tu la nga le o si mission mole wa fa o visidiala e isi si o le kale si o ro nga lo fa ya afele ya ko se ko kasi pe ko ro fa pe ko wa la ka mai ka wo fu ngai su e kale si era ka foi vai sa ka ngalo fo is ve ka mi e ngai ka ka pe ko fa ko ni mo ngai ka ni se ro au ai ka fa fa le mission that's really good si pe o pe la fa o mai yo o sui o le ka le si ya ke o ia ile kai mi nga le pe sa ku si ele me sa fa pe nga o nga o mia le flow e pe ava mai Yesu ki sau mo a ingo o right so ai o le o ka ku o mai ka ko ngi sa tu lo sa mo o sa ka fo o mai ngafi o fa o mai ngafi ka ku fa longo il salvation o ka ku ko le o ka ku fa to tu o ka ku baptismo ai o me la le mga o mia pe wa ka ke fa o pe inga la le me o ka ku mo foi lo il me le o ka ku because we satisfy ai pe o le commission le commission le me Yesu ele nga kala inga check the message pe o nga ia le ka ki mo forni fi ave le message ia ave ia so se kanga ka i fa longo ele nga kala inga fa longo le message le topu malo na malo po le tala le winga ya Yesu awa le ia si kala le tala le winga ya Yesu the good news the gospel of Jesus the King and his kingdom ai ole before le o le wa ka ko umame kai mingi 21st century wa cha yai pe sa ka maka mai yai mo o mai o ka ko vai nga kai mi
pe wa sa fa finga kare kaninga ai sa ngau pe ka ku re message a wo mai no ka ko vai kani bo yai me umba bo ibo ka ngo for message bo local message ia wa file mu me umba le kio fo ie su tu sia tu le kale sia ya efes kusimo mu tu se fali ka kawali efeso nga ko fo ilo lo ya lo masau fo ka wala makanga ni ya mi efeso ia su ga ya ka wa ya ba fa ku sa mo lo loto la tele to mo lunga le po le tua ka ke fiu el kiwa me yesu tu si me nga fa ile tua fa yesu va ven ele u fila that means only miracle la ya le yesu ka ke le se se ma ye me na de ka wa ba le alo le me se ka un fa ko le ka fa longo do ai o le message ka un o wa'u o le alo mai moa mai ni fiafi ma o se sila mai ko mengi mai o ka ua le ka kauanga tai kinga me ele excuse esa la nga le kaminga sa ka fa mu mai le tua wala mai le apostolo tana le o mai no ko vanga kai ia o yai me uma wa ka mo folo la le message so ka ua fa Pivole le ika kubukala merie via pivole ia meka pasol malo le tua. It doesn't matter what the circumstances o ame ko kiuya. Ele even for the pandemic se uma ia le vika fa longo le vika si me ko ele man. But o le boka ko me yesu o manu malo. Ile la lange le fo le manu malo wa yoto. Kako ero kalau mo la yesu langa nga au yesu o ma ku pulangan ni kako the future generation le kako ya o ni kako wala le kasile me la sunga la o la ma solo ka am pasol malo ma ka tishalo o kilo fa me ave apostolo o Jacopo le o ka ma solo ngi fa pear ki mo se me kas se i lua fo fa me Jacopo even one thing I for double mind not too sure what are you thinking for it is me se i lua even one thing you get nothing Tangata masa salu e mali na bana sa mo nga pasta iyo ta go fo iyo ni fe au ona la nga fo iyo ni fe au e to fa mo fo I to tono le kalesia to tono lo ainga ona le fo I tangata go levo na fia nga do bui ala I fa papatiso ina la wo sa mo mate tai watu papatiso I tangata ya lo wa ele tangata fa pe so ina ma pasta ke aro kala ale o ke li fa ina o le li fa ma ina mo a per ma nga ye yo se ma se simple steps na tu atu le tu mo na so ma ya ai li atu tanga fa nga rubenga ya fa ye pe o to pa patiso mo ma wala nga pa ye ma watu la ia fa si va venga tele ilo mo pa lo ma nga foi la per sta ora so mo tele me o tato ma wa that is so true ongo au kikiro po ko kikiro ya sola pengo le paule o le tala sa no wa tele ila so ko te mi foto a batanga mai al tala I rata ni ngata fo I ola ya no mua I time to spa ia sa so ala lang sa kwa o ya ile mu le fami mo wa arkai ni le wolele ka ko o ma ba if you want to go overseas o fa ngar ba le wa kele me lo ma go pe ngasa mo lo ka ko ma go ma me para o pe ko mo fa lo I kala le para arkai mira ese que me fenga wa sa ba li fu ma ka na ya ki ma na sing ki ma ka mela yo fa ngata mi o le mu ma la e que le ka le va al mari pa ka ma tusi e ta me fa me le va a ki lo me le se va wa ro ala pa pe a ora ka mo I per ba ora ka mo ya so le se kana ma sa mo sa o la ro ki ko le dia e ka ora ba a ora mo ko fa ya ka ora ko fa nya ma pe fu ba mi le ba usaro le upu le e pe o se vai nga ka I fa amani e fo nga nanda te tangata me nga kene wanga isi o nga infeki nga ka I lava I tani ona e foula to fa no
Ar timing ni. Yeah. Timing ni sa mo fa ngata yo tala itala. Ile timing ona lo ta mo tala tu pa yo tele ya profita pelo ma tata fa me ona to isu. O le kalisi mo ni nei o isu mo ni nei. Usala e ke la ku malo mala de ya. Ale lavalo lo sai ale lavalo training. Le lenga ki lo mbela so. Ale lavalo training ale so kamina ngome mani isu ke bis. Yes. Ang alak ba kaya may kaya pa person. Pia causa o ko ingane ya causa o ko ingane pe kau isi el story kan me ma ko masta a pe causa o ele aku wale kan ko ingane ongale de kai mi nge ko ko isi el fainta ese fainta onga te la tu ala tan no ma tia polo e te falo te leo le malu ma ngai yo soft on samo ko suwi ya no la kapso me umaro ke fai atu zata la tara mo ma kwa mana malamba de but behind that person lenga fo mai ngale te vore ma ka ki kilometer o le la ma ka ko o mai le vai kaudo a ma ka sui ka de wa ma ka fo ngai ki kilo kon faro lo le la fai de me le ka mo de Halloween so a no fo la sa mo me to mana natua usa o ke ka mo ka ula songa o ta Devil's Day o nga ki kilo ngi yaka me rungo TV maso se me ke ro meu ghost ya ke vai foi nga yalo mo fana yo bo ke fa ghost yes do nga ka mo yo le celebrate le lang e ye le so ghost e le so papi ko mo ya ke vai ngi ye yaka ke mo ngi me rungo TV o lo fa ngo ye o nga a vai e kaya re ki mo ngi se fa fi aura ku masa ko le but it's only little power that the Christian have. But ale kawa nga power ku le miracle le perform isu. Yes. Ala fa isu nga ku le isu ke mo. Ale maka ngi yakaye mo ku le ke mo ngi yale fa fi aura gara ko pa lo ba ya samo. It's time to wake up. It's really hard to tell the gospel now because social media Lunga social media ole sia wala fa ngo fia le no spede foi de tato boka do lunga le fa ngo le ala if you use it right you get the good results but see voi la fa ngo yo so my foi ale devo mara e mi lo ka ma ki fa me si yo la mi tanga tala para fa maro fa de so no fa nga ya le nenga ngawi ya tala it's for tala le ele mo mato ele vo na moto ma wo le bi ngone tu ya pa so na mo mi tu na fe pasta te mo ole ma ye mele ta wala mkanga wa le pinga ka ya fu an fi wa fa mai le correct commission wa le correct commander for Yesu master fa mai ia o to watu e tala yatu le tala le take the message to the whole world, the corner of earth. Lono winga ia tato watu a ve tato mampasol maro le tua ia awane yo tato wa ole au mpasa ia le umanga wa o Yesu just before they sinned lela ile fa wa e o fa fa u to se matayu le umanga wa Yesu uma show Yesu fa ngol ngalwenga show Yesu la ku savali la tu talo la to wa ke me Yesu ako ya pe ko fifilie mu pe yo le lupe ayo ko ka mai pe ngak ko me Yesu vai a winga ko ile va luko so it's warning as well kusa ngia yo le master ole inga Yesu apasaya ale la wo mai le end ole mai le Yesu sa ngi ro take the message to the whole world ya be amaka mai yo Israel o le foi la o la ngalenga o le message ya ke enga ro Israel le ala wo ya yo mala ko ngo ka ko yu ka se fa la inga ka ko im ka penga fo ile tua le nga ka ola ona le tua Paulo ya poi so mai ai ko langa mai ai pe ko fa u rei mai ko ingo petel inga ia ko fa marchi ia ma ho ko lo la yo aku mga yo ka ko ma ku ala o ma le o ngai le o le fa o aku mana ko makale e utalle ile wo mo le ka ko ni generation ai ele pe ka ka u lo ma ko ya ka ko wa lu vai lo ya
wanga lewa ia ka ko lewa ka ko malama tu sipa ia ka ko malama la o nga Yesu wa ai ole fa fitaila ile ona ole ia ile meta ole ma Yesu pe sa mo fela la wanga fia fia e aga kala ya kuntale a ole fa tu ma papa ti soina e fa ola insi o le foi nga o ye suro na so wang pap ki so fo o mo ngile tu ka wa o nga papa ti soina ka ngaka pe afatu once a hearing the word po le upole tua e ka o nga ui le vai pap ti so ai o le ma ngai foi la i o fa ka kianga Yesu e le fa pe Yesu o ko papa ki so nga ro i wo fa o nga fa me Yesu you have to use my Father, my name, and the Holy Ghost. Hallelujah. O ma kore funa o e langa o le kasi lea a whaaro le tua o Yesu i longa le Trinity lea o le tua. E le whawarunga, le whakau ke whaikor le Filipi whamaya. E le manatu o yo se me whao a sa wha maulalo a oi. O ngā o le kape nganga lea o le salvation. Por le wharakanga mo kako. E le mga o Yesu fo ile le lange o le ainga tua e kasi. E le whiko ko ai pio le mere ye ni a wafa ile lau langi manga. A plan kapi. O masi kau kala ngoa whai sasi pandemic wha ma le pela la i wa kapi. Ia la fuka kapi. La fuka kau baua. Le o wala wali i la o mio le anga ia. Le sun foi koe ma whiko. A lai si le sila mai ale atua me whai. E kasi ale atua e o ngai Yesu. La ola inga tu a ona nga pa ia mangia ia le a o le fa tu ai ke lo foi sa mo ai le ia se fa ko pe ale ka ko le ka ua e ka fa ko ka nga ka o ngo le ko ka ko ka u spread the word o ka ko ko tala ia tu le pio missionale le au in lo so ka ko ko tala ia tu o le ka nga ka la fa longo fa tu le ala fe metal tu spai e papa ti soina ma faule it's say se ka wo pulanga le ma dia vale ya li basta no eta o le vai ele se me fingata it's a really simple steps e ka onka ko faia onka ko ma wala ia pe onta o me tata na me alo fo fua o le nga pa ia nga ono ka kong ma nga fa long ma e ka ko me fa toto that is it ele o fa bia mai o e fa long ma o e fa le fa ni ma o e salu te lo nga wenga o ta e ma wala ia be o tato nga wenga o e tato nga wenga yaso wa yaso o no de tau ile tato mo me fa mo ba so de tato tom ina ia to ngi fo o tato fa di ia ngata ko ile o me tato te mana o ye mamne tau pai but o te tongi le mau i le ona le amale mane pawa le mau tato mane me no fa le nga pa ia na o lo fa lo wa mai fa tu is easy but e feio ia te lo tanga o velo ni tanga e lo te lo fa pa pe o mo ba sa o le fa makala ingo foi lo sa con fa ka sau con quero cu sau con quero cu but ingo wo ka wa o tanga pa tu we fully turn around when mo sa o ku it's a really ele fa ngata le mai ngon ba lo fa de tongi yes ele fa ngata but e fa ngata yo no le ayo finga un loko ayo finga un loko mai e te mi sa ora bala ole tu e te oia la te fia ili olanga there's sometimes when the calling comes but you are in the middle of your life like you enjoy your life you are still in the worldliness you still in the flesh but when e ka mi bala me le tu hapena i te oi usanga la wo test mai lo fa long malo fa tu amen e ke mi sia ro la ina e ka ro ke le fo io va lo loco le la poi ma e ke usa allora fa pe ko sala mo ro ina lo loco io che tu back ma so ro kana mo po ngan ne sa wa e ka ku ke lo ka mi fa lo ko le tano me le tu ala fa ya pe o am just away pe tano tu sia al fa to wala fa pe ka ko yo la ko ole alla le fa mo ya kai ka o alla o me no lang materialistic things
But on mana ia, it's a really simple. Yes. Ele ia se le kau sau ko fa foro fa le ka penga fa mamalo fa le se ia fia ko le li. Ngalo fia fa tu mata tu. Yes. It's mana ia. It's very simple. It's really simple. Yeah. Over to see. Yeah. Now the wa fa i pe tu wa ta talo. Yeah. Awal Se kasi. mana. Ma yelo sa nga wa kako mo nga fa ka. Yo kako wala mo na mo kako. So we are the problem. Yeah. Ele ole tua posesi o kako wale fa Afrika u dia kako ya tato. Ale ma ia pe atatala ni u tato loto ia ma o pasol ma role do kakalo kako le to le tua. E ka wo wa fe malanga ale fa to nga ma pop tse fa mai fa ole ale fa to. Yo o tala le sau no ai su fa mai e fa sala ino. So ai lo fina ngalo fo ilo Yesu sau fa sala tato. Ngau ka ko sa mo nga ma u le ka ko yo ni to su ma su mo me fa pena la fa me le tu le la. Awina mai la Yesu na ia le fa no se tasi fa to ai mo la. Pa mai le awina mai le tamalo na lo ina ia fa sala ila la. Ai fa ola ina le lo langi. Ia Yesu. Si, ole nga foi la ne ole kako ni fia fi mar kako sharing. Inga ia ko akia ele penga ma ko ti mata. Ia kako ngi on pasol mano. Inga ia awange fefe, awange loko vai. Awange se kai mi ki kau. Le fato tu ai le. Be ia va ko pokala me ngi fu kako lo me si boleh se mea ule mai le tu ako vo ye si me fa ale le tu ni generation le mo e bulmuli mai akako e fo ku mai se kai mi akako ale ka ku vo inga ba kai mi wa kele mata lasi me wa mai le tu ka ku va ka ale o na nye ka ku kala me ia o ngi ngo fo ka wa I o mo fa mali inga ai misi ai male mesele ka ku wa ia fa longo ka ngaka ile mesele le tala le masala mo fa to tua matali tom papti soin ina ia mawela to awa ole me mo ia Samoa e yai le si mafu anga na layo la fio mai le li le rolangi ina ia au mai le ia maua ka ngaka umal me ka ole holiness po ole ola fa mai ola fa pa ia ole me nga linga mai me ka ole Holy Ghost lo inga la fa fa ngai ole fa fa ngai Holy Ghost ole Devil Ghost, por le unholy ghost, ia por le ngangalen, o me ngai lu, ale mga Yesu ia ka ko ole fio mai ole nganga pa ia o ia nga ki fa mama ina, fa mama na ina ta to me nga ki. E fa ngai le ngo ka ko wa u ia ina upu le li. Ile mau fu ile ani fa mai wa le ko e happening me ko le fa Yesu mo so I coming it's e quase sa o ane fa kalas si ngok ka li fa ko ko e le fa ko me li fa ora inga lo ke fa ia ne ko inga fa talanga fa la ala le ko kupu o ngai le ya ka ko le nga pa ia the Holy Ghost is not indwelling in us la o ia ne ke fa ia le nga ruenga le fa mana ina le ke maka ko e fi lalo o ia le nga ke au mai le ime alofa amen gift of the Holy Ghost le me ga ko fa ngai me le ka fa pe kala la apostolo o Petero mo yon il ka pili le nga ku ma o so ma lo ka po le fa me kala ka pa soli fa nga le power ka Petero mo yon me yon pe ke le o se ma pa se ma man ele o se ma mi o ku fo si how humble they are o vengi am pasa pa ai va venga ma kalo Yesu ma fa nga hinga Yesu wo ku ele ka ngaka lunga ma savania fa mai no ele o se ma mana po se ma mi ko it's not our righteousness or we are too holy but it's the power from that young man our forefather crucified on the tree and his name is Jesus before la ya awonge I mga kuma mau ka uwa pasama ole wa ko fi mai Yesu ya ka lo ngala ole hari si mera ke ko mga ko sa fo Yesu fa ko fa ngi lo la ngi ko ave ka o pa ko ya o me ole wa yila nga meni le wa yila nga up
le do pula Yesu ia tatou le ka ke fe ia ka vale ku le moenga lunga lau ai ko le kuka ia isi foi ua fa pi scripta me furisa a preach ia ma lunga wolo fale a Yesu le ma mo ia all ke le what is the man e do pula ni o me fora le everywhere o le ka ua ke fa mai a o le fa ko papa te soino ia fa le a ole le fatto tu e fa salaina si per ka ua la le ka ku te lingo le message a wala nga le SMS io fa ko ko ya ai a fa ko ko la ka ma ki soina ole ai la le mal o le great commission la le me su e le va pe mai su ia fai fa so uma ka ai fa so pe o so pe o la una fo ia filmon le fa mai su e pe o Yesu ya so o Yesu me nga le fa ka fa ngoi nga wa apostol su o so Yesu le foi la boka ko como mo fa tu ma ka ko muli ya Yesu ka ko ampasa o ko ka fo so Yesu mai le nga wenga sa pasi mai Yesu ya le le tots le nga ya o mo ba ya tu ya wo me ka ko va ka o foi le so Yesu so e ana la nga le ko ku va venga le ko ki ka ko onga e ko nga me foi I'm just a person. Yes, o ka ko wanga kangaka. Awa e luinga le o a mai le atual manmaru. He gave us the authority. Pe o maya o tu ina hatu ya te o tole pole o malava. E soli e kangaka. Soli e ngaka ma ataramba. Male ma losio fi. Si, wa ba ila le fa nga e Yesu na te fa nga ina la ngole e no foi Yesu kangaka. Yeah. Menga ya lengo baba yo o io tupu nga sawa nga maliu makanga sasaina lo tino omole langa manga o ia sawa kanga sa liki yo ne fa salai le tua ya ka fa pe fen ka le tua nga ai la au fa ka inga fa na tu la fa kanga ka pa ku a fa yo ngio le tua wa ka mu abu ke lo ai la ke o ai lo ke saulo lo ai a pena o e kuka baka ma o sawa sorry ole mo ia le rio a kamuni fe ele ese me causa que o que fala wa kam ma lo wa ka pore lo baka pa ia fa su fa o rosti o kilo maka a fe mai o mo fa ia el mele la ne ngane le se fa ile lo fo le tu ya fa ko le ke fe pe o le tu ka mai ka akam le aso ni na lu fio ke du le ko fe orla la le ai se ka e lofa me la la panakia le o me le lofa le tu ya ta eu vou lá Yesu e que eu sa wa nga lofa ke ka o mo le la ve inol ka wa nga ya la mission le le voulait ok que yo la ikare ka ko yo ka la tan le ta e ka fika ke mo ka fika ke mo i vai le ka la u fa le nga inga ke mo ni ka nga e o nga i ka commission a nga fa no o sunga la ma il me le wa o le fa tu ka si le me a fa me o wa no me fi le tu e tu si nga e pa me ya le si fa tu le without faith it's impossible to please God. La me fi o le tu no ka e fa tu la ngol fa tu ke ka ia inga ile li o ora e vola mi ka ko va ka ko ke li vai a Yesu ta no ka por kilo ma va vengo me fa Yesu ile ka mi o pasi no ni ka o i ka o ke lo ele ai ele mundi ana nación ele liu ana fa Yesu is no turning channel yesterday today and forever e ka o foi la le o ia maka fa ai ala pelu Yesu awa ngi maka moe pe ki moe ele fa pe le marulu ai awa ia maka pe vonga sa ngi la o ngi ma o fo ile ka o makwa ako au ka ngaka ka mo fai mo le ri you know ve o la fo ka vo i ma o la ma se fo fo i ma la o le e fa pe nga sa lu ma la no e si me sa fa pe ai me le ai mo fo o mo kwa maka nga
ele fi ele tua le fi ka ai o swinga la le saunga the Holy Ghost came in and dwell in us o ila le ka kelo e moni ala Yesu mai o ko ko pa ki swinga uma tangata uma il so forta ma leano ma leano na pai si vai la o ka u kelo le ka ko ngalo ngale fa si inga ia lang ye mera le mga o Yesu esa e que over mai Yesu lang muli mi fa longa tu e muli all signs will follow up ye o ko le au paso ka ko uma la paso ma la fa tu ya te ye mai muli mai fa longa ai fa e o di mai mama e fa tu ye il fa pula ye ka waso e fa ngai ngai Yesu ka ko ai o le fa ngai na la o Yesu ka ko le mai Yesu ko fo ia la o Jerusalem e fa akali le ne for ina mai hallelujah the Holy Spirit yes fola le ia holy ka wa inga ia sau the Holy Ghost o mo for ko la the holy temple of God ka u inga ia fa mana inga wa le me mo ia e le ma fa inga e le fa penga me le tu me le tu ala ngai ka penga tasi nga me nga fi o mai Yesu inga ia a mai le holy no sia ko ia a mai le ola fa pa ia inga yo ka ko ia a mai le ola fa mo salina ki tongi ati tan inga la o le sa unga ko mo nga le le fa ampa sa inga ka ko ma ro le me vo nga e le au lang inga o nga le tu nga fa fe ngai ngai fa la hunga ya vega ko ya peka ko le a mi o te ma na mai Yesu no so ya to na le ola ko wa mi o se nga le se ko wa ka ko fai pea inga a ko ile upo le tua e fa mai nai ka ko fa ina ia awa alava ni ka ko wa ku mo le tua e fa mai le tua fai era ka commission ia pela le in ka por ni fi ma ko o le ola fa ko signs will follow up be vori nga e ka mau ni a ka commission o mana awala e mu fa mai Yesu e si dia ku me ko ke faia ilo me ko faia Yesu so e ro wingo fa kala nga Yesu o pe ka ko Yesu o le tu a me Yesu ya la nga le wa ka si le nga loko maulalo nga mga ia Yesu nga pasa po ka ko nga so ka fe pe ka ko Yesu o le tu e me Yesu ya e si dia me ke faia ai o ko ile si é mesmo, é sili me o se fa ma no si me Yesu ya que coisa é sili ya comigo que foi acha lá vou cá agora vou fazer uma vai uma lima uma fofonga o Yesu que que fez o ai le lo langi ai fa nga ina la tato é a wala ele fio ma lo langa ma fa ma la ina tato ka wel me pe ka ka wala mkanga e ko kilo ai ya ekaresia ya mo meu church ethnics, you know, groups, ya ministry for. Le ai le ongi ministry for le fa ku fundraise. Pe nga fa nga ku per me le ai o le ministry ka ke ka avea le message o le talent. E so e tu inga. Ka wel me le pa. Ese ta basta. Pero na ta wa le pulo fa tu. Ai faso solo alta no ngala ma famla pa ia no famana tu mai se tale fa pia I memory the tamatiti ya fa no langu lang tama yes you know your kids rely on you te me ole kiki o le me mana o tamatiti e fisilia yo ma tu better can I buy this o le experience ngamba wanga mai o lo wa fingi o le mea mga ala wafingi fa kania ala wafingi si sa opisi me ya usa le fa kua o le kamikiki I rangama pe e biu e fa kama e lo le le a kua a vai falar no morka kai I reject a fa plia ka hangi kamikiki o kana sa mo kua kari kong mana ngano o ke fa ka o lo le le mo o le fa tuanga le tau mai nei le hampa it starts from in your family I do pula fa to ya tau la vai ona le te fa no e ta te tau ne fa la mona moi le la o ti tiro ne o sa lo lo nga fa le nga ta te fa na mona mo na ile nga pa I mo usala ko ki la va pe
O le visa la le ma o Yesu ye mau le Holy Spirit. So you can rely on the Holy Spirit to help you, to teach you patokoloka. O nga ia saula ka whawhenka whunga. Ale ka whanonga mo kaia mo o kama kama ia ele whamei o kama matu ia I wawhono lang. Kaia mo o kama ale ke whanonga mai ku. Mena ngang pai. Kwele mamle ka wele lo fatuno na tua ka kwele sua farori Yesu Kristo ia wa ia ko kaia mai ia ko ra se me e ke fala un lang mo malo mo kingo e ko mo wa si so manga ia o pula fa le fa to se e kasi le kwa lo mo winga e matua I moto a pasta usala lo fa to foi la I na au na te au na yai tono ekanesia. If you want to become like your pastors that you serve now, you need to have a good hearing. Ta ona le leilo fa long, le leilo mata fa tua, mai fa tua me ta not because of your pastor, but because of the word. Le upu le la mai na lo fia. Le upu le fa tau ia Yesu Kristo. O telefo yo tangata. It's Jesus. They believe about Jesus, but not in Jesus. But Jesus says, whoever believes in me, Amen. You have to go deeper. Lana umi wa e whanotai. Olo fifia ka ulu pule whai wa istangatai, o lewa o nanga lue, ai lo mawanion tofinga, polo o lewa na tono le kalesia. But they still having no callings. Ala fama ilo whakali al kaimi le. They are time o le atua. Ai wa lewa nga saule kaimi o le atua. But God is waiting on you. O le whatari le atua i te oe. Pe ona latu Yesu tau tu ia na uso o mo wai. O lai tau su iu penga tama. O lewa na whanuta. Hele mau sia. See, you're not going deeper. You're not going out. Don me Yesu hame. Ele nga kongi. Ele keleng ya wi ai mau kongi. Alu fafo. Ala tu ye isi ale loloto. Me koi si kongi koi ngare loloko. Ava me beto master. Wow. Wa pe kai ka. Koi ngara fa le ava me. Ano ngolo koi po foi fa fia mai no koi ngana o sa fari kuku I po ka so really ai ni ara foi fa o koi yo ara fa me su koi adu ke isi kwa. See, Jesus will never send you to something limited. Mara iso ke alu open free honga de musala ma na yo le sona no mo it starts from your family le upula fa tua. Ona fa fea ona fa to ile tua atire fa to yo matua le tausina oia ole de la fa mental tusi e muli fa ilonga ya to ole lo foi na te titi sa ava mata o yo na matua e fi foi au na ilalo le ka disia na au na temile e muli fa ilonga ia. Sometimes people look at these miracles ile kaimi le famai fa maloloma I kuli seke mo fa pura ka waso o lala walu tanga to fa fa pura ka waso sa wa but it's in spiritually. You can go to church for so long but you are still blinded. Pero nga le famai ye tusi o nai o leva na au neleli anga wa ma fa lo kali maleli usala wale bakali maleli ai ke lo va aya o nga ke lo fa no fa le ngana te lo vai foi o mata fa le ngana. It's like a wake up call. No usala le so manga o lo mesu la o le alo o la ko fa me la le ngo fa ya kwai pu e mai me ya o nga nai loi o ma au na le sa fo ni por ka ele tatala foi faso moita me not for tai ne por kala lungo online tatala toila mo to ke tele ai anga ona foi to no fa tu I lo wala ko the message share o si lo fa nga ka ku ka vai kai ni ele pe la so fa tai ai ni tanga nei au na le tua nga po I leo profeta
e ui ana na tere tangata sa amo e o al taimi nei ai anu le tau tatu noas tangata o so e maku saranga ia maraka ia ki oe ai u maro patu ho meso o le fia e loi e pa pere riro o le riro o kia ko o na ngana tala te lo batu pa pesa mo alo ngana tala fonga ni o ngale tupu taimi nei whatever is in the Bible is still happening now o lo ken le ala for sai o le fiwa o ko ken faga ka ro mala mana lotu see those are the blind people they understand the church but he still has to understand the gospel and the good news and the real news they come fight e mato e tau te liva to mo oi a fa pe on one of my mata mai fa long my you're that person o le mana sai di le tua e think ele tali le tua ona lisi mena to fo e tu lo longo sta mata ele ti na le termina no ta o fo mo na o to mi se la samo ma ina le mizo na o samo le soi te le nga ele ti na le ya fa malulum fa malo me foi a pa pe ini ainga alo winga la tala ona na sa share so le tangata no fa medicina tele lo poisia tua ina o ma leo tamo ti na de ai mi sela afa mensa o totalo I did everything where is God ya o tele ko ke la tanga tsamo sa to meni no mamafa pa e lo ko mengi no ko meni o fa ti na never question God au te visiting ya tua you know all this timing o ngai to fo ina lo wala no wala le boy tam foi perform the miracle there you need to accept o le tanya le tu o le hane answer le tu ba o le answer la bana e re fa pe wa tam foi fa the miracle le work na fa pe lo but you know it's la wala na tani me le tu you can't see it but in 20 years time e ko mo foi pe ki kilo ko pa yo avele to so tamurisi angela no so lo fa ma se foi keep on going usala a pena ngai ki ko flu la se mongo lo a e ni tani na foi se vanu lo yai fa uyo o ile tua ko lo to foi ile tua pero so le wo umane me na fa longo ai yo matua they pay a finger eye. Yes. They pay a finger eye. Like I said, it starts from your family. O le ala lo fe lo fana. Le wa titi lo fo lo langa lo fana. O lo sa fo lo langa se sa vai. O le ala wa sa fo te au na tono lo ikalisia. E ye tami ma vai atu ai le au na na te au na. Ai tu mai lo e te o ngaro fa pe so te ri. Sa oi. O le lava lo malosi. Ai ke lo fana we. Ya alo ko wa ko ngaro nga ke ko vai e tu mai la renga venga toi aleng sa matala o mata fa lenga matala lo fa no fa lenga e te le popole e te le popole vela o ngala ma usali lo fa tu e tu mai fa la no to ma fa lenga nga no te o tan fa ala mo tu vai fa tu o de malo si fa tu e toi but afa pela na e pe o e ta tu ta mo lo yuta ele la vela o famunianga le vai fai tau manino ia non suta si so o ia no fatu su watu au o maliu ia sta si fo yo tato so see you will become one of like yes if you don't open your eyes open your ears or time in there fa pernati au ai vai falanga fa longo falanga mau le lo ton sai no lo to maulalo ia tu mau perfie I lo loto na rue foi moleri mana na ruema fa metara tu si muli atu anga na itoi ele pepelo atala e muli au foi ni fa manu ia ma tu ia toi e muli ia e titi lo lo fa na manu ia asia ona le tau no do e muli atu fa mia e muli atu akizia e fa lo atu ia toi you are on the right track se sonina lo strungan se mettono fi e lì man e se cavo lo fa sole il mio le wongi I vai fu ile fa fita uli onga fu ile ola o vai ile ima ia e kulma ka I pele tu si o ia fa metara dispa ia o la fa ato tonga la tanga mal fa ato tonga o tatu fa tu
si ole pila tau foi stala foi na sa no vori e via fifa tala ile you know o mai ero ma fau ia Naomi manan fana tini ina o matu wa Yerusalema o aku i mo pia o ngasa ko kupu mai ai fa fika u mali waisi si on to rua ia man sina fana tap ai ko e tingi la ngi ko o le pa ma ke yorut ia o le almen ku ai wa ki ngalum ku ai pi wo sa ilum ko le tu o me o ka wa on maura la on na be fa ele tu before ninga mai le wo taste ilum ko le o ko kali ai o ia o le mafuanga le penalty o mengi o mo le si fanga le tu mai la ai pi on sa wo vela na on le fiafi we never question God. God is always right. Ora ia me o tonu tu mau ele liu. Ko le fo o le tu arofa. Ai o na fa ma oni la mo na me o tonu. E silia. Me nga le inga le fe mai le tu. Oi, sorry. Wa ma o kula kala me le mal me. O le me o ko le tu. Amen. E ku mau. Yes. E le fa pe alo fa pe le tu. Oi le ai la. Pi o ka ko. Sorry. O sa o wai ko foi ka planning ka o le tu la le ai le fa penga e le ai se a fa mai le o ista ngata tal pelo se mo tu o le foi le ia ma e foi ko ni fia ko ka ni ia o yo ka ko keserina le tu e ku la o mai foi o ka ko o na le ngato ai ta tu ma tu o ku spa e fo ke man ko ka la ia yo it's a great story right very good so I tell you my ele ialu SCP sau masih upuleanga mai fonga ka malo yo but hey mea possession even children and even his life and health is like makua I akai kaya ako akai fa pe ko sa kala pa pe so kauso brother kelo ya imi fa so ku ile maroro o ia ko sa vai o ko io fesi me valu e va kuma me to te le tangata e o me on sai pe yo oi ele yo o le mela ele yo o le mela o ia le mela le ko ingo le milongia but back in the days Beatrice here I ba amo sai o ka ngaka yo o milongia I so pa no for le flef ia va couper ni fini si vai ku ele atua va venga e ku mau vale le lofo o yopu ile li fa mela kala honey remember usawa le se ofu ko alve se ofu what a great ma ngai ya lo ki ngona ko inga ya wa o yopu ngai vai kai vai ya le vai kai suala fai lo fu ma ka ko fa mi toka sa le ku ya o finga ma be ka usao be ka usao ya no nga va pe ku ya Mrs. Yop pe ho nga sala nga fa le vai ka nga le lo ka ba ki ma nga bua sa ora kana kam ya tu ora fa fi na o ora fa fi ya le ga agora foi ko ya sa on ai eu pe na ta novela na una marca como kala me awala bangi ka kwesinga le tu ala te lo ka ko o me ka ko ke fale ko mo fo I ma se pi von ka wala na o ngor ke no falo o martus pa ia o me ka ke ma fo ka ko lu ka ko ma na tu ko ma fo o me ka ke fango o ala le tu ale fo ka ke lo I se mau si di ka ko lo ko e tu singa el mi fa mai a o si le fia le tu ala plan ka ko ke mangui ai le o I me ka ko ke leanga so o le lao langi ani marka ko sa valinga fe mai o participa I tau le aso malona leanga e leanga le ai o le ngor kala na participa e ia me tupu aso trials temptations o me whatever happens e ka wanga isi me ko aso o winga ngal ale fa pe leanga aso la ngol aso fa ile to aso akoko pa lo fa ngol me lola day 1 completely good day 2 same perfect day 3 so ai o le aso ia e ai me kupu fa penga luka ko la maybe ala kupu ka ko tamala le skai ai o le apa nga mo fo ko nga ko kala ia ve ka o
o se ofenga lenga pa ampasa ia e kuwa o ilo fatotua ka ku fatotu e ke manga o follow aku signs e fa mai Yesu ke kalo malo lo se si fa ku pili pa pula kawas fa mai Yesu ia e fatotua o ka ko malo le tu ka o fatotua you know e lo fa ko pongi e fa ko ka ya we ka malo lo yo fa mai o kia e mai ia ko ki kia o mo lo ma ai foi lá o tu si le e pelu la fatotua ma nga feoki la ko uma o fa ku ele i va ai le me nga fola ina ai fa tutu what a faith o ta o pastai to malo yupu ona o tata mata o tia ho yor tamata ona na matua isa wa le i wali o silion fasos ne tua mai la ya te o te vai tu yupu ko uma mena se ia mai na o ia lai lo ana ro tangata ro yupu pa o tu ana na matua isa wa sa ni o isa mo le ro pero una kala le ma ngai ia ma tangata sa wa le mo se li pa tu pe o ti ate sa moai te miui mai te apolo i upu hile mu ale le leila lo whalongo pe ta watus e ki te oti e na i te pa ue koe pa ue na la manga ia lo whalongo mga tala pe tala tō roi e osu mai lo fini osu mai lo whanau sa o kala ka mai kala ngai e lu ia o sa kala nga koe vai ia pela le tato tala le sa i tu atu ina o mana baptiso ina isu ma te ila nga simpo ia le mena fa so sa ta isu na il lo le sa ta isu o la fa la ina mo ka su na kwa sa fa no iri ki lo sa ka ni si e attack e sa ka ni le mena i mana ko lo to te ni ona mana alo loto te pipi atu ia iso ke wiso mana fa tanga tara le ia le to mana le mana e ateka o ia satani e tala e le la kusaka va per le kupere e la tua saka faseina de tala te fa no mai si ke ia e sa ba lo ai ia o ki e fa lo o ia ia malo nana tua e satani ve Yesu ma nga o ia per kala ia ka o ia ia ni ngali malalisa so kala upu sua mali lo fano para lo winga lai ku aku wai mang fi se ka wale le fo ia lo fano o ngare le lo fano mai ke mi ke fano mai strata lo ngal do fatas pe upu sua mali pe yor tala vai o tolo tala pe tala tupula na fai i tama ata mai to rua ina o sa ili atu me ro ta otto ai le fa ola na fa na mai vai atu la ia tala tupu o sa ili si tama de si pepe alu ma wala me o me di fai mai vai fa no mo mo tupu na fa so e foi lo tala po. You need to listen because some soft lips is very dangerous. Mai, si, algo mo, tu mai la yo te fia ifo. Para tu a tole loto nga sa wala talana. Yo lo sei fo nga me, sa nga aku nga ma ko fa ma sa ngi da ka. Ole me va ra me ko ya. Ku pomuro. Sa moa ya au fia fo ise se ara lo fa ui o le tu ni ta wale ta fa longo ta la ta ri va le nga wa ai fo I mata fa le nga tu mo fa tu a to no fo I so se ala fa ui ta o le tu a ben sa no ri su mo o una nei e fa fita o dia so uma te lo fa fita o lina e ele mafuanga na fa ui o le tu ma e fa ta urina ona e le mela to fi mana le tu fa mana tu ti to a fa o le ko lo ta lo so ma e ta fa le tu fa mana tu ti to a fa o le lo fa ta ui no la fi ma pa le tu so
le mana o le tua te whamana e lo mana o e lo watu le tua se tofu fonga te vai ai mai pa ua tua mai whanno tua le le pafi a lo o mana o le tua e no tu e whapa ua e koe kairo wa ai koe kuha pesa o misi wa o loa lo se whamahalo o tama tau ina whamanu bia le upo le tua i tua Samoa o mana tua le leilo whaalomo leilo wa ai tu mor whaatua tua baptiso ina la ia telo nga ia murmuri atu foi nga ruenga le so se au ona leia murmuri atu ata wi le atu o la wa netto ava pe o mulia netto e to fu a me o muri e le fai ona netto wa muri fu me ata o to ki po e tau ni fa mo via le to e lo fa fu sa mo ne to la fiafi ona tala ta po te fa to ma po kala mi mana o nei la foi se upu wa le tau amen to mari foi lo fa fonga e lo ne o ona fa ta wa ya tau ina fa pe ya lo loto ya fa le foi moto de tato sisi yes e wa foi se vai ma ngalo fo i mo ne ta ta fa ta wa ya tau ina fa ma via le tu ya te o to fu anga foi ne vai aso ya to ta yo wa fa ina malanga so se me lo ya amunia foi so se au nanga lo fa pena nga lu amunia foi ina ita mafa le nga uma la mas fe la fa ta fa ta la nga lo fa pena fa fo mai nga ta foi le o pa no ni portarami fa amunia foi le so nga pasta mai man ne au na ya fa pena foi so ta ta i man ni portarami ya was po isi ta fa nga vai o si ne au na pena foi una Pasua tu mo oila fionga le upu la vaia o le upu isu ki viso o le malo le tua e lo tala ina tu te mato lutu a le upu mato te tala ina tu mo oi e ola ila wanganga e ola ila ila wanganga tau ni whamu ia tere le atua ia te oto tu pa funga te mora wanoa so ki sua mini pasta tai le ola mo le fasua matongo fi sa moa e le tui tau wha iloa le upu le atua e le iliu ona o foi tu mau fa me voi le fa kei na o le fiafia wa la pta ia tato ia ma fa ma si ia tato ni fiafia ai kaula tato me mo mo tato to va vinna le message sul mano o tale le io il mano ina ia fa to tua tangata fa longo ia le upu le o tale io pa ti soina le wa pa ti soina fa to tua pa soina fa mai Yesu e fa ola ina o le fatto tu e fa sala i pro o me foi le i tato o na le o e fia manga kupungi va venga i o la ia veka o matangata o la fatto tu po am passa o la fatto tu o ka ko e fa ko ko ne ka mai me lai fu ka mai lai ai o lo i mai telefone nga yo pili ma ka wa so o na ro fa si le ma fai la mele si ele ma fai ka ua ma fai fatto tua ia Yesu ke miso ona ole anga pa ma ko foi al pa songa le fa mai Yesu pa pa ki se sa forta ma le alo ma le anga pa ele fa mai pa ki songa le forta ma le alo ai o pa ki so le anga pa ia la ole anga pa ia on ngale mo buri le mai io ani fio mai o ia Yesu le o tanata na ti pa ki so ina ta to ile anga pa ia ma le e foi lá le Samoa e falo te lina o il capo con la militia pe ma chea con ni fiafi o fia ma muri ya con fai longa ya taua ile menga ka ko ke au ngai mai au ngai le militia ke au haleluya ya ka vea mo ka o ma paso o malo le tua e o la fatto tua kali como le opu fatto tua le opu mo le opu savali le opu ma ai mo la le opu le opu fatto e ka mo iwa i me alo whanga le ngang pai kasi lea upu kasi nga gift mai le ngang pai o le whātua tua it's a gift from God of the Holy Spirit e nā kau ke loa a whio mai le ngang a olo wa whio atu Yesu a le whio i le whamai a ko fo i whātali lea le nganga pa ia lana o ia le whaamamana ina ngā ruenga e o mai lai le asoli kau ke le o ko i me Yesu tino ne a le uka ko ia tātou le nganga o Yesu lo na nganga le ka ku fai ka ngalu roya fa fai ka ko va venga e kele tupu po a me ka ke manga o pe o mo manifestation brand noi australia ya fa fai le tu ran fa maro lo you know ili mai to fine o va ku
keep the faith. Yes. Ele o le faith ngai a koe kangi foi le sikura. Keep the faith pe o kala. Ele fa pe o le oki wo le wanga le anga mai le tu. Maybe that's the answer of God. O le karinga le tua. Ai maroro ai o leva le tinga ina si o se o ai lava o leva le fatinga ina le mai. Tali mai le tua e maroro le ti. Ai si le maroro le nganga o le nganga lai e tau mai. Ia o kakoula e kari mai lo le tua woki pe o soi. O le pe ala o le kari mai le tua le ngangi. E pe nga ma le fakuanga foi po kala me ai. E me ke ask ai le tua i se ka yala ai you never ask God. O e ye o e ye e se tua. Lo la ka ki spa ifa me foi foka nga valea lo loto. E le se tua. Si ya wala ni le veka o nga ke koli ole fa ya ku e se tu ya fa fika ko ma ba nga le se tu o le ba ka le ba ba ko fa le ka o le se check because of God still alive so me foi nga le ko ke lo a le na le ai le tu ya ke ka ko le ang o kana le yu foi mai ya la por ka ma lo le aso ma le aso fai ka blanga i lumo le tu ma si tia tu ia ila na fa na o la ina ne ia na sala ila to rumo le tu pero sa o vale la o ni fiafi e a maka mai ko mo ka ko fali ka ko ai nga family e o va ku jiso ka mi o ka ko la me ma si a ko me ma o ko fa ya o le mo le oi che a fa ya o you are the leader e fa ya ia ke por ya ko nga lo sau va nga la follow me ya oi they always follow that pattern. Lango le pattern le finga le tua e mo ka mo le li do le pe a mo fa ko so ka e ni ka nga sala la la o ka e ka nga sala I ko se mu o la e ka nga sala I ko se ai nga o ka e ka nga sala ko se lo I oi ala o yeso so ele va pela la focus ka nga sala ai ke alu nga mo le li ke mai o ia nga ke vai kwa sui mai le ia le o manga o ma kwa sui fa mo sei vai uma ka no o le me o le nga le mana le nga pa ia o le swing na le o ka ia ka nga ka le se pe no fa ka lo mi se ai se o ele le ia la o ele le ia fa ko kingi na ia la wi le ele le ia fa ka ma le ka se le wi ia pero se ora uma ko si vai me ai o menga pensa wala la se ka ku ki uie e motivate ka ko fa manusia I tato mo tato au nanga I amanga ola fia ku va venga follow mai va venga e Yesu do ka ola ia ave ka o kalia le nga pa ia let the Holy Ghost dwell in us awa ola nga pa ia mo fo ko mo me pa ia ola nga pa ia it's holy so ka mo ra ka ko le ko va ai tempo la le sai fa ka fa I me ko la au le ku ko mo me ka ola o me si ngo pa ia bo ko se me le ma ko va fe ia la ila ngonga ma ka ngo pe ia o lanu wa le tempo le town of Dome of the Rock fu le ki ai me ila to lanu nga sai ia la ai ele not too clear but it's still there or someone take it or me va penga vesea ia ko le mo fali fo le tu ai samo ka ko kilo I o I fo I wa me ku mai o kasinga me e va vai po me ku pula la I me se no le tu o fa lo no ka fa le tempo ronco certain ia ke lo pe fa ka wa fea pe mo I pe ka wa fo I mo sale mia ma la mai rapai ia mai ukai ka ilo ka lo mo le tu yes ele ministry le inga au so ki sa no fo lo ngalu ai pray for Israel ia ai so ka mi halu inga ka lo mai ka fo lo po ai le alo ora ki pisi ke ka lo po me Yesu get in your private room and pray mama kuai salai tu ye lo ai ku fo I ministry umalo fa pera ngalu ke lo fa ka le tu ministry ese lo lunga le fu platform o le lunga le Facebook o le YouTube pesa ia o ni ano ga se siga pe ke fa lungo tala le o ia le fa lungo ai TV o le ko ki se da fa fia fa se la fia message ya oi ese se ani mo le simele
a se na ngi me se fi fa le nga e se kala so le a se de glo hey para kau ki fa so le ele como le me se le open okay para no fai un fi fa lo e upo le tua lo fa pena la una ta tu TV lo la fa stai fo nei le Kingdom Global TV ya la una fo ile so fa ngai a pasta ma fa tua mai poreta sa e hu fa nga winga tua o fea la le fa maka mai ia vea o fa ma mianga ka ko kala fa ma sia oi ia awangi e ko fefe awangi e ko poli ai ku ile tua me o ma ka ke poli pe fo so wa ko na o le mane la ma fa so fo le fefe ia e va ai ya Yesu va ai ya Yesu e o ka ka mo sa vale lungo le vai o pe ke o sia la nga sa vali ana Yesu oi Yesu yes sa vali el kamaro ma ke kilo ya Yesu what a wonderful book e mo ya la ka ngoko ko inga ya fa penga ka o iskai ka ngoko o na ko fa o Yesu si ka ko lo ni mano e lo fa le tu ma ye fo ngal benga le tu nga fa nga ai o le tu ni fe to ta wala o ke no fo ya ma fa ka kali ya wa leva ma au le tu ya ka wa ma ku ai le kala fa ka so ta si o fa no longa e fa ka le o na le tu fa me ingo bo lo va ya no ya o fe ai lo no mo pa ko ri bele le tu al pa ka kale me vai pa la ka fe me al pa e va ka ka so no pa le bo lo va ya ka ko fa me le ai le yo ke fa kali ya sa le tu ala ya au wale va kuma la mo ke le albe ya sa le va afi kala ye sto ma ya tal va sa va afi sa va afi kan mi gal ko ngale ala au wala balemo me so mai no va afi le ala no fa me le ke fa tali ya ile tu sa le tu e se fe un manave io wo fa ke le albe va kuma la ma ko va sa lo ma helicopter sau helicopter wa amaka ko yar ku mo le ulo ko mo le uala e ko me ba ina lo mi pina ba sa famiglia che fa akali ya sau le tu sole ia lo vai lo hokilo ai wa ku no mo le tu me le tu fa io fa akali me o che le sakku ara via ia la olando ku kala ona mi fi o ka ke singa le tu no isi me o ka ko wa ma fa ya fa que tu me tu kulia ku pa me que era kulia ku la mai ya di fo le gale me gale vai fo yo mi fo gale di va gale a se vai mi fo la le o ai fo se o ngolo kala mo ku ya oi nga awala ko ile nga ngole ri ki oi ya o ma ai lo fa karikali ke mara si peso se angelu sa me ngale langi e ku me lo poco ma ila mai ma fe sa miki ki no ka brero ya sa mo vai le upu e do pole to fa ka sa le ya sa wa na ni ko nga fe ka le pole to ka karu ma pongi ina yenga luen fa tu ni na cha o le nga pa yo le to sa mo on ka me na mo ka ku ni fia vea oi ma ka nga ka fa awa winga le great commission le tu ko Yesu au vala o ya lu ye ma uma fa ga ingo o fa ga lu e ko sio ka le sia o nga o le va nga lu o fe e ka le mission o ale nga ya ko mi ko ke se i fa mo mo fa po ponga ya lu ai so ka fe se i fa ka ila ka ba fo fa ka ma wa ai mo a vero pe me Yesu le ai se fa ai fa ko se lau me fa popo Yesu pe fa mo lo malo ka me ne fiaf ya fa se leu o fo mana na o ia e makua pe ki o sa mo ale fa ngo mo al bokala ia ve ka o ngi passion pe vision fo o ka ko min sine ia ve ka o nga ka ya kumu de rof pe o rof Yesu love ia ve ka o ma fa su pe mal mala you know the light fa su lo mal po sa fo ia mal ku sa ko fa men na ko mal o ka ko fa su io Yesu o mal ma por que le o ka ko ke fa pula ki ia ka ko fa ia ola sena ia ola sena get life ya
lo ia ona se nga ia oi lo nanga mala mun mau o el pasol malo inga ia mai ko fa lo que dingo ve pe o ma pasol malo familia le tua o nga le tua foi e nga mafuka mani fia fika ko pokalame ia anga le atu le tua i fa tai mo ko meni fa tai mo talo ia ma tu te fa pe atu vi ia le atu i me umba ka fai o ia lava o ni me ma ni minsi o ka ko ngalu ai e fo ma o malala o nei ia ia langa fo i ka le si o ngalu e la o nei ia mo ki o mai fa ka sila un mako i oi fa ka si o malo le tu mo ka ko umma kala fo le mo oi fi sa fa so ia la we vai mai o la wo la ona fa mo le sunga la io ki so ka ia oi pe che si fi wo so ma la o nei ka ko fa so lu mo le wa vai la i ala wa never nga fa pe fa nga o le tua la wa na pe le mun mau never nga o le tua no so fu le fiafi famiglia tele le tua e lo sunga la wa boni fa i ga o ka le fiafi ka ka ya thank you Lord hallelujah of style le tua lo ma to mo langi o ma to wa ia lo lof mo lo wa le lei mai la volta o si pa ia le ni to thank you Lord maulunga maulunga na fo ia to pe ona feta la mai fo i lo walo pele to tasio ma to ri ma to o Yesu Kristo o yo la la upu mondi ma la li si sawa twite to ma pe ia to o le ana fo ina o na we no ma to loto tala ia to lo malo de ngata ia tala le i lo walo pele Yesu Kristo ina i hope nao na ui mai ai ni si angana ia te ia mo wai fo ilanga sa o tu ai lo mano o ma pai la ia no mato ma to batas o na toi fo ia tu ai le vi taro e tama i lo fo amne anga lunga ni por karami mai la versunga te tai si pai fo mato o na pata wa na ngata fo ile ia lo fo amanga wa si fo ilunga ia pasta mai ma fa tu ma no fo alo na so de kanisia ma ne fo ia o nanga o fa yo na mato fa mai na wa se benga e to nya tu ma wa nya na sti mo lo ma lo tama ta to no sa fa tasi ma lo nga pa ia a wa fa fu ala wa ni program ya na fa peli a wa ma na by thank you Holy Spirit for being with us tonight. Thank you Father for the word of encouragement and the word that you have put into our mouths. Thank you Jesus Christ for your love, your unconditional love, your mercy love that you have shown upon us. Thank you for making this day possible for us as we gather here tonight to preach the word of God, the kingdom for the souls that are lost in this world, Father. They are still blinded. They are still waiting. They are still can't listen to your voice, Father. We call upon you. May bless them. Whoever's watching tonight, may their soul be blessed. May their ears spiritually open. May their eyes spiritually open. Hallelujah. May they be still in favor of you, Lord. Keep the faith in the hearts to more to your life, Lord. From we I say this. Oila mo fai ona mo the time ni fa fo mai ni tula. From we ale ngata fo ile family au ona umalava. So se pa fai taulanga so se to wini fai ona ma futa mai ni tula na fia. Le ngata fo ile au ona lo ka pina ona ma au ona fo I mata. From we I say na to mai kana sia. Se uso mo sto fa fini le fa ngaro ina fo ita mam tina ma tua. Ye lo family anga to ma o pena to le so fu manuia ma se so ma to wola fo I to le binga ya to le tu lo ma to la ni wa fo I se manuia ma le eu to ma ta ru ti o ho pe na na fa ma ruina ma to o to la vale o Yesu ke mi so ma to fa tu ma ta to mo ma nga lo ma to sala pa ta si mai o le o pui to fo ia to fo I fale ai nga lo fa ta di mai fo ia la ia le vinga ia to nei ma so ma la o la wa fa la amen amen hallelujah ya ile tu sa boa feli mangira la fia God bless hallelujah
tatou umanei Ia wha mea lo whaina uma I le mana ma le wha alunga E ngā rurue a I seia o I nei unga Sweet, sweet, sweet lea nganga paia Oia ua uina mai Whai ma whisoso ani I lou o le tau ma whai Sweet, sweet, sweet thy Holy Spirit Sent from above, Father To help us in this world So we can carry on Ole upulea, ole marama Le upu ole pota sureina o anganga Tutulina o te moni manganga leanga Ole whaia lea o wabenga Wa amalo lo mai uma O mea lo wharai tu whaina mai e leanga ngā paia Ole upulea, ole marama Le upu ole pota sureina o anganga Tutulina o te moni manganga leanga Ole whaia lea o wawenga Wha amalo lo mai uma O mea lo whanai tu whaina mai e leanga ngā paia Sweet, sweet, sweet leanga ngā paia Oia ua wina mai Whai ma whisoso ani I lou o le tau ma whai